مجمع حلقات الفاروق هو نور الجيل لخير سبيل وكتاب الله ضياه دليل تحفيظ اسم بين الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سبجول بي يتي الله تبارك وتعالى جولي إدو النباج مكة محمد صلى الله عليه وسلم باولو سبجول بي بحيول ركيو حيورانغو وندن تدم الله تبارك وتعالى نسبي وهتراني يمبي بنك الجنة يمبي حيولندير الله إني وندن يمبي الجنة والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار wonde de mayim aljanna malaika be natane be kala dambugo jang e kisal yo woni do modon jang e kisal yo woni do modon assalamu alaikum bima sabartum sabukon ko munyidon idan musibbe julbe mi hiiri ko gonno hiwrango bawo don ile juula torono e dow bandan tedama kambe buri moƴƴude kala wo ko taga bandan tedama ko kambe Allah o inni so nyentini be on feewi so lundi kebe haray on naji woni annabajo men o Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bawlu no musibbe julbe den toro Allah tabaaraka taala raksatan okoren tawfiq ikhlas e golleji din o wona ballo wallito en bawlu no musibbe julbe den tori de Allah azza wa jalla jettata on wombe nge darde e kala no keli ko toli don الله ونتونا ونبين بنا تدم الله ونإني الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب بما نبين بنا تدم بحدي تطو يو ترى بجتة كبري مؤجد كم بقول ترى كوالي كبين الله ونفوني كبين ونجوم لا بحكي له بتوري إن الله عز وجل تون تون ما به نه هو نبالله ولا تون فومه musidɓe hannde kañum kadi en ari ko émission meɗen gandal e faamu télévision meɗen yiɗaɗo andaɗo woɗi Jama TV ɓawo salan sara on salminama émission wonde wadde juma be juma ida musidɓe julɓe hannde kadi ɗen mari hoɓɓe talibaɓe tedduɓe ɓe annantedema hino duumi janngo oɗo qur'anul karim bimbe kikeɗe ɓe jangga nde won Allah inni noon yatlunahu ana al-layl wa atrafa an-nahari ɓe duumo janngol qur'anul karim ñallalngal fof e jammon fof taw ɓe duumi e muɗum ida musidɓe julɓe ko ɓeɗo woni hoɓɓe meɗen ɓen woni ahlul qur'anul karim kadi en jonnuɓe janganen qur'anul karim en jonnayi o sukay koto ko junngo ñaamo hiwro o andine kanko woni hombo ko honto o woni janngude ɓaawo ɗum noon kañum kadi jonnen oɗo suka kañum kadi o hiwro ɓaawo no goto maɓɓe kala hiwri jonnen oɗo musidɓe julɓe o weƴƴitana e neldari ko neldari Jama TV ko neldori yiɗuɓe émission gandal faamu haray falyatafaddal mashkura wa ma'jura. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam. Amiɗo inne Mahmoudou Kindi Keita ɗo janga Tiampol Nomora. Jamil barakallahu fikum aywa nam idan en hewtinde oɗo kadi hiwro falyatafaddal mashkura wa ma'jura. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam. Ara miɗo inne Aboubacar Ba miɗo janga markaz Khalid bunul Walid wondo Tiampol Nomora. barakallahu fik wa ahsanallahu ilayk idha musidɓe julɓe ɗen jonnude cheikh honno de nenen Mahmoudou Kindi Keita eywa nam idan ɗen jonde cheikh Mahmoudou Kindi Keita udditana en jonne ɗen e janngangol qur'anul karim hade falyatafaddal mashkura wa ma'jura. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم.
ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرعون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون صدق الله العظيم. ما شاء الله ما شاء الله. نعم مسيب جلو بين وطن كبوي محمود كيتا يالله تبارك وتعالى بيدو غندانغال إذا مسيب جلو بين جندو أبو بكر با ko yettoren tun woni Allah kono khairan inshallah haray jonde de mo jangane Qur'anul Karim kono sinno wiwno Aboubakry Diallo khairan mahi Aboubakry Diallo ha أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3,000 من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5,000 من الملائكة مسومين ما شاء الله. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون صدق الله العظيم. ما شاء الله ما شاء الله. الله تبارك وتعالى بيدو غاندانغال on fo modon Allah tabaaraka wa ta'ala wada barki hebbinana en sifa beedo sukabe be andantela mano muftanden odo Qur'anul Karim wada dum ko bernde wada dum ko hoore mabbe fi kala mo wadi ko bernde wadi ko hoore idha musibbe julbe yewtere meden den ko hondo woni yilade mudum hareno musibbe julbe hande waktu mon rabbidi ha burti yewtay seeda ko yowiti e muññagol as-sabru yerwoka Allahu tabaraka wa taala newnani en waktu men heddido on do haray ko ade kon taw men yafini moƴƴano retard hebudo nani barakallahu ala al-jami' idan musibbe koko wi'ete as-sabru muññagol
ari e aaje qur'anul karim heewɗe allahu tabaraka wa taala hino wowla fi muññagol allahu no inna allaha ma assabirin maɗu ya ayuha alladina amanu ittaqu llaha wa kunu ma assadiqin allahu yamira en ye en tawte jeyeɗen e ɓe ɓandanteɗema ko sifitorɓe muññagol fi kala ko hunde nden tawi nde mawni ha noon allahu tabaraka wa taala inni ɗum ɗo ko yoɓata ɓeɗo kon happata allahu inni innama yuwaffa sabiruna ajrahum ko bi gayri hisabin ko yoɓata ɓeɗo muññiɓe joddi maɓɓe nin ko alda e hasbede idan ko ɗum ɗo woni ko yewtete saabu sen daari hunde nde ɓayde mawni ha jalla jalalu inni ko bi gayri hisabin komi yoɓata jommum ala kontugol inna si a golli ko ɗum ɗo julde si a juuli no anda ko jolu yoɓeteɗa si a hoori honno si a zakki no anda ko jolu yoɓeteɗa a hajjoyi no eɓɓa kono noon si a muññike noon innama yuwaffa sabiruna ajrahum ko bi gayri hisabin ande ko yoɓete allah on addi ɗon innama o addi harfu mo andantedema ko adatu hasrin wa kasrin o inni innama yuwaffa sabiruna ande ko yoɓete ɓe muññiɓe ko wona ɗum ɗo ɓe yoɓetake ajruhum ko bi gayri hisabin ko alda e hasbore woni ko ɓe yoɓete annabajo on alayhi salatu wassalam ɓe maki o wondanedema ma utiya ahadun ata'an awsa'u min as-sabri ɓe maki hay e goto okkaka dokkal yaajungal hay e goto okkoraka nema ɗuɗuɗo ha hewti wawugol muññagol ma utiya ahadun ata'an awsa'u min as-sabri hay e goto okkaka dokkal tawi no yaaji ha hewti wawugol muññagol ndaare musidɓe julɓe Ayyub ɓe allahu tabaraka wa taala nawniniɓe waɗi e maɓɓe nawnare duuɓi 18 woni 18 ans ɓe no waali nokku ngu woto no nawni ɓe yilmi gilɗi yaltiri e noone fof e ɓandu maɓɓe ndun jawle ko ɓe jogitino kon fof allahu tabaraka wa taala jatti rewɓe ko ɓe jogino kon fop dogi ba heddi sonnajo goto kono ɓe annabi Ayyub muññike duuɓi 18 ha allahu tabaraka wa taala faalama yoɓe ndikko allah inni ko an yo Ayyub urkud bi rijlika hadha baridun mughtasalun wa sarab maɗum wa sharab ka an yo Ayyub dampu koyngal ma ngal seeɗa memmino lekki nani tun heɓorto ɗa nawnigoy kono ko ma memminoɗa seeɗa mi holla a sabin bilgue fiya heɓu lekki urkud birijilika memmin tun koyngal ma ngal seeɗa dampugal annabi Ayyub memminigal seeɗa ɓundu yaltit allah inni ɗon hino ɓuuɓi hada baydun ko no ɓuuɓi yaru seeɗa lotoɗa kañum kadi ko lekki ma kinni annabi Ayyub ɓe yari ɓe looti ɓe jalbi ko ɓe ɓurno jalbugol ɓe laba ko ɓe ɓurno labagol ɓe henti ko ɓe ɓurno hentagol allah on ko mantugol ɓay allah on essayiɓe ndaari tawi hihi mi faalano ndaarude si o no muññi annabaji an o mi nawnimo duuɓi 17 allah o inni Ayyuba ni'mal abdu innahu awwab allah inni inna wajadnahu sabira ni'mal abdu innahu awwab allah inni inna no menen allah nde wajadnahu min tawi o Ayyub sabiran ko o muññiɗo allah inni he ni'mal abdu emba o moƴƴi jeyaɗo ndaaru ɓayi tellement que allah o weltorike ɓe inde ɓe abdu ndaaru ñande allahu tabaraka wa taala faalano jonnude annabajo on ko honnum innonoɓe ko annabajo lala ko honɗum ɓe allah faalama annabajo on yo aruɓe yiida ko honɗum allahu azza wa jalla noddirnoɓe ko abdu
الله إني سبحان الذي أسرى بأبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله فيه كل نريه من آياتنا الكبرى سنار ودني يا الله تبارك وتعالى ما ننتهي دمورين نقول عندي الإسراء كيارو الجمة إذن النباجون الله إني سبحان الذي أسرى بأبده سنار لا بل ودني on mandantede mo de woni Allah roynuɗo jeeyaɗo makko on ko kammu idan en yii Allahu tabaraka wa taala inni annabajo on maccuɗo makko on jeeyaɗo makko on ɗo kadi Allahu azza wa jalla inni honɗum annabi Ayyub Allahu inni ni'mal abdu emba o moƴƴi jeeyaɗo inna wajadnahu sabira ni'mal abdu Allah on kadi inni honɗum innahu awwab emba o no heewi ko tuubata rutto emba o no heewi ko artata tuuba rutto musidɓe julɓe as-sabru nelaɗo maki as-sabru diya'un wondanedama muñal ko annora rimanto jommum ɓe maki wondanedama innama sabru anda sadamatil ula nde bani adama on muñoto ko nde hunde ɗen heɓi ɗon e ɗon keɗen yiyali qissa ɓeɗo wiyeteɓe Abubakiri Siddiq sagane annantedama ɓe jogino korɗo goto o bonni ɓay ɓe o bonni ha tawitiɗi ɓe naati ko nder galle ɓe yii bonnere nden ɓe yii nde ɗo bonnere ɓe kamɓi ko dambugal ɓe ni oɗo o ɓurtini heygol hani simi nangi o mi rewa e makko lowro hunde kaari ɓe kambanimo himo nder ɓay o nani ɗum tun tawi o ma pike o ari o habbiɓe ɓe ko dambugal ɓe toniri ɗon tun ɓe fuɗɗi haalde tun eni audu billahi min alcheitani rajim alkadhimina alghayz ɓen ɓenniteɓe tikkere nden honto ɓe ɓenniteɓe tikkere nden Siddiq inni komin seytinno komi seedno kom fof mi ɓenniti o inni honɗo wala fina ani nnas ɓe yaafatoɓe yimɓe ɓen emba Allah on no yiɗi ɓe Abubakarin Siddiq inni mi yaafanike man kala ko bonnoɗa o inni wallahu yuhibbul muhsinin Allah on no yiɗi moƴƴineɓe ɓen labineɓe golle ɗen o inni hande kadi ibi hande mi rinɗinima yahu anta hurrun a hetti hoorema yew gollana hoorema hande kadi wona a maccuɗo am sabu aya goto ɓe koɓe munino kon fof ɓe koɓe seytinno kon fof ɓe rippi saga nde hunde nden heeɓi ɗon ko ɗum signinaɗo maki innama sabru anduno muñagol anda sadamatil ula ko saga nde hunde nden heeɓi ɗon ko feendo ɗon dola muñade naya accu ha feƴƴa yiyala oya sunnajo o wonnoɗo e wullude koto mayi babe ngam mayi ko ɓe wanne men hunde kaari mayi arro inna mo muñño inna anko heɓima anko heɓilankon heɓalima ɗenna yomi muñño amma yiɗaka ko ɗum waɗi min ko ɓe jogino dépense an ko ɓe jogino komi yareno komi ñamayno komi ɓontono lintugol tungo fuɗɗi wowlugol nelaɗo ari tawimo ko jooɗi inni sonnajo mi torike mo muññor saabi Allah o inni dirɗo mi muññaki a anda ko heɓimi kon siko heɓunonan kon heɓima na ɗum wowleynoɗa annabajo jeehi accimo ɗon woɓɓe gara indimo en kaarijo ande halkama o inni honɗum waɗi ɓeni anko annabajo on arɗo joni innuma ya muñño wiiɗa muñtako womi andade ko kamɓe o dogi sango jokkitiɓe nelaɗo mi muññike ɓenni indama sabru inda sadamatil ula ko jeeyaɗo on muññotoɗo on ko sanga nde probléme mo heeɓi ɗon ko feeno ɗon do waɗa muññade idan ko ɗum si Allahu tabaraka wa taala ɓayi o yamiri annabi Musa yo o jokku Hudar o jannamo e gandal ngal o jangaka annabi maɗum Hudar fi kala no ton lutodirɓe woɓɓe no ini Hudar ko annabajo woɓɓe ini na annabajo ala kulli na ɗum no wonɗe Hudar inninomo
innaka lan tastati'a ma'iya sabra an awawata wondude an tawda munyi on yi kono annabi Musa forsi inni tajiduni insha Allah min as-sabirin atawela mi do munyi ko do wadi hay Allah on no inna en julde den fiyen wawunde timminde no haniri non ko ma poytengal gollal wiyetengal muññagol Allah inni wasta'inu bis-sabri was-salat wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in wallitore e julde den e muñal ko wadi julde den no mawni ha e do naafi gibbe fiibe jolu sattay kono Allah inni illa 'alal khashi'in si hara wona e do be do yankinibe hulebe Allah tabaaraka wa ta'ala as-sabru muñal musibbe julbe ko dum annabajo on Ibrahim Allah tabaaraka wa ta'ala jarribi be ko timmata duubi temedere be ala biddo Allah on okkori be biddo wiyetedo Ismail bawonde on non biddo woni ha yottike Allah inni walamma balagha ashuddahu to man ye ha o woni suka ma sha Allah o fuddike non joni o towi goto kala ko do habbi biddo mu hewtu Allah hoydini be fiyo be hirsumo bari be inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madha tara min de mi ikolo ngolam mi do hirsuma wala ni ndari ko hondunge feere yiwda qala ya abati fa'al ma tu'mar o inni baben an wadu kala wo ko faala hirsela ben kadi kondumbe jaabi satajiduni insha Allah min as-sabirin atawelan ko mi muññiɗo hatta hirsolam baben o habbi mo ha yowri ƴetti laɓi ɓe tuggi ko dande ɓe hirsali laɓi kin hirsata ko jon laɓi kin wiyata ki yoki hirsu siki wawa hirsude Allah inni laɓi sa hirsi ɗon a wayla hirsugol annabi Ibrahima daasi ronki hirsude subhanallah Allah inni wa fadaynahu bidhibhin azim min sottiri Ismail ngari balil mola nangil men ƴetti men jonnimo ɓawonde ɓe hendi ngari balil mola nangi ngil musidɓe julɓe ɓe hirsi ngol ɗon dammo ngol ha ɓe gayni kono Allahu tabaraka wa ta'ala ko hollugol o essayi annabi Ibrahima ɓiɗɗo bajjo on annabi Ibrahima muññike wakkilike hirsugol mo tawi ko sabi Allahu tabaraka wa ta'ala okkori ɓe shahada woɗani ɓe tampon signature mo jangeteɗo ha leydi ni tagge Allah inni wa Ibrahima alladhi waffa alla tadhiru wadhiratun wizra ukhra Allah inni Ibrahim o mo andanteɗe mo dey waffe o timmini ko o yamirano kon o timmini ha timmi wa Ibrahima alladhi waffe Ibrahima timmini ko yamirano kon idan yi annabajo on ɓe jarribama ha ɗum ɗo waɗi ndaren kadi annabajo mon Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nde andanteɗema ɓe hoyɗino wondanedema la tadkhulunna al masjid al harama insha allahu aminina muhalliqina ru'usakum wa muqassirina la takhafu wa alima ma fi qulubihim wa alima ma fi qulubikum honnude wa ja'ala bayna dhalika fathan qariba ala kulli balla won inni wondanedemo dey annabajo mbay inni no dey mi hoydi en yahay makkatul mukarram naten ton ɗumanno ɗen hajje inchallah kono ɓe firtoyi Allah inni ɓe hikka kadi on wawata waɗude tawde ɓe to newnali yoɓe yilto ɗum ɗon suni nelaɗo on kono ɓay ɓe muññike ɓe jonnoya noon nattogol ko suudu Kaaba wondude e foolugol wondude e tuubugol ɓurɓe ɗuuɗude ɓe sabu si ɓe muññanoki feenda ɗon ɓe yehi koyoɓe honɗum koyoɓe hendodir e naataynoɓe diina ɓe hirsa ɓe ɗon hara noon on ɗon fof on groupe ɗon fof wawa natude diina joni noon reedugol ɗum ɗon
allahu azza wa jalla wi yoɓe muñño woto ɓe hawju yoɓe habbito idan musidɓe julɓe muññagol hino yamira yo on togi muñño law ko ɗum so annabajo on alayhi salatu wassalam no makane wondanedema laysa sadidu bisurati innama sadidu man yamliku nafsahu endal ghadabi wonali tikkuɗo on ko yawowo gollude itta tekkere makko ne innama sadidu ɓenni wonali jon doole jon faamu ngon ko so seytini o itta ɗum ɗon e ɗon no woodi ko ittete ɗon e ɗon no woodi ko ittake ɗon e ɗon joni noon ko duwaka ittede ɗon e ɗon a wiya itte ɗum ɗon e ɗon hayno hulɓini allah on indi noon ko woni jon hakkil annabajo makki ko woni jon hakkil e jon faamu ko on mo andani tedema o itte ɗum ɗon man yamliku nafsahu indal ghadab kon wawuɗo jogitade ɓerde mum nden sanga nde o seytini hara o wawali gollude ko haɗata fihi mo seytini idan sanga nde seytinɗa ɗo ko fen ɗon hannuɗa ettagol força hoorema e cheytan ha wawa fowde cheytan yo allahu tabaraka wa taala arkiso en wawugol muññagol idan noon musidɓe julɓe yiɗuno ha yo yewtere nden yo juutu mi ala kulli haalin waktu on raɓɓiɗani en ha noon kadi no woodi alhaaliji goo komin hani rewde ko ɗum waɗi sino ha ɗum kay noon hiɗen ɗo seeɗa ɗum idan ko ɗum ɗo addi si hande waktu on no raɓɓiɗi moƴƴa noon kono kadi adi ko miɗo yaafini ɓerndanteɗemo no yiiɗi émission gandal e faamu no daaramo nokku kala ko woni no yiiɗi kañum kadi oɗo nokku meɗen Jama TV idan ko ɗo woni ko yewtere meɗen en haɗata kono musidɓe ɗo yewtere en haaɗuɗo en jonne taw goto e sukaɓe ɓen jangane Qur'anul Karim jongiten kadi oɗo jangane Qur'anul Karim ɓawɗo musidɓe julɓe daren no on mbiren jonde nden inchallah haray Mahmoudou Keita udditan en ma omban en jangan en Qur'anul Karim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها
والله خبير بما تعملون صدق الله العظيم. يا الله ما شاء الله يا الله تبارك وتعالى بيدو داندن بيدا غاندانغال o junna balɗe ɗen idan ne jonnude aboubakirin kan kadi jangane sakkitine أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما صدق الله العظيم. ما شاء الله ما شاء الله الله تبارك وتعالى بيدو غاندانغال حريدن هيولو دون كاي كاد استاذ محمد بي كرون بي كر مسار حلا M3 حريدن هيولو بي بوسكام بي ngureji din ko dara Nasiruddin wal bayan الله تبارك وتعالى julnu balde den bawdo musibbe julbe yiden ombude jonne den kono non kadi hiden fillitaade kadi hay joni yafinagol ko tango nabbide ko hande nani barakallahu ala jami ida musibbe julbe yer ko yiwdon fejji do kon kala wo ko tawi rewi e lawol e mudum no iwre Allahu tabaraka wa taala kala wo ko tawi on tigi falji e mudum faljugol e bindi feggagol e firo feggagol e dengal hare no iwre on tigi bani adama tagari timmali bani adama tagama o timma idan ko dum addi nden no farjere bawo dum do musibbe julbe de weltano buybe do sukabe tinnibe e ndeedo neldari woni Cheikh Mahmoud e Abakiri ndeedo jangande andantede ma no iwre bernde suti e dew berde yallahu tabaraka wa taala junnu balde den okkora be gandal hewtina be toni ko be tanjini hewtagol don hare yallahu tabaraka wa taala wadu e nokku on barki yallahu tabaraka wa taala jalbinenge
Jama TV yo Allah azza wa jalla hewtinange Jama TV e dow ko nokku ko habbanoki e toni ko faala hewtagol ɗon musidɓe julɓe yo Allah tabaraka wa taala rewnu en yo Allah on waɗu e meɗen nafoore ko nafata julɓe ɓen yo Allahu on waɗu en nafoore ko nafata julɓe ɓen yo Allahu on waɗu e meɗen nafoore ko nafata julɓe ɓen haɗa so tawi Allah on hoddiri en e yontere hannde si alan sara on salminama télévision mon on Jama TV waktu honde tuma ma jour honde tuma si juma on juulama alan sara on salminama idha musidɓe julɓe en yontere hannde أقول ما تسمعون من الذكر والآيات وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اسم بين الأسماء مرموق يعطاه صدى ينمو ويفوق مع القرآن ترى العنوان مجمع